Fighting ke friend chong sungtini hana leunai sini Anganwadi ni job worker tai helper ni bagai omong kasini Chandipur arti block area ni kaijak tai randi au hai bai bus kaijak beri dong ni bagai o job kangke obongka Koil Shahar headquarter ICDS of project ni andaro Unakuti Tirfrani bisingo ingke bobo village tai bobo center tam tlang nai abo sing tin nai nai ti bo phun simi jama marnai ingke workers tai helper tlang nai sini puila panchayat yangong ke panchayat ni yangong Anganwadi center bomung yangong ke pus ni bomung puila tonga sini Bilaspur panchayat ni Pechar Dahar Anganwadi center ni bagai Khoroksa worker. Ike friendchong Chandipur panchayat Dokhin Chandipur worker langjane Khoroksa arpore Donbilas Dokhin Shabdakor Para orni botlangjane Khoroksa worker Jarultoli panchayat ni Uttor Jarultoli orni tlangjane Anganwadi worker Khoroksa Sri Rampur orni Kinai Char center ni Khoroksa worker arpore Chantel Posim Chantel arpore ojagane kamani Khoroksa worker arpore Rangrung panchayat ni Saidran center ni bagai worker tlangnai Khoroksa arpore sini Samrur Par omongke Samrur Muk Anganwadi center ni bagai helper tahu ki yang ke beungno helper friendchong ngai Fultolio panchayat ni Moidyo Fultolio tlangnai Khoroksa Mailong Purbo Pancham Nagar Anganwadi center Singerbil panchayat ni Singerbil Anganwadi center ni bagai Khoroksa beun helper yang angkai apura hai Singerbil Malakar Para ni bagai lanjang nai Halaipar omongka Sri Rampur Halaipar Ward Nong 6 Anganwadi center ni bagai arpura hanya hai Sri Rampur Uttor Sri Rampur Anganwadi center ni bagai arpure Gulakpur omong hanya hai Gulakpur center ni bagai no Gulakpur panchayat hanya hai Budu Urang Para arpure Santel Posim Santel center ni bagai Bilaspur panchayat Brojosing Para center ni bagai arpure BC Nagar Dokhin Dulugao ni bagai arpore BC Nagar panchayat Dulugao Shabdakor Para ni bagai helper ingke total oro 20 ta center ni bagai te 20 ta panchayat ni bagai bisingo sini omongka norok sini je ICDS Koil Shahar ni ICDS head office thangai norok joma marnai sini 12 tarik Januari ni simi 22 tarik Januari ni bisingo 11 ta AM ni simi 4 ta PM ni bisingo norok joma marnai ingke obno ulo interview na jangai interview angke 28 tarik Januari ni simi 29 tarik Januari 2 din najangnai obongka bojak najangnai Anganwadi hall sini conference hall of panchayat Samiti Gurunagar Ardi block Unakuti Tripura wo Gurunagar Ardi block ni je panchayat Samiti hall ajagwo o interview najangnai omongka sini Koil Shahar district headquarter ICDS project ni andaro Gurunagar Unakuti Tripura ni bisingo o angko Anganwadi worker tai helper tangjangai ngai ongka kaisa information jara o area ni klani rok norok obno namusung hairimano asungno teisa jotono hanya hai hambai